Mai tau anga ki tau lea, mo le puri ai ko koe ko te uvea, ko koe ko te futuna. Ka inga maro ia te kataki, te awhiawhia ni e tō whakatahi palalau ai lewa, pe mo te simasi hawhala, mai te kolokoliku. E au whakamalo atu te simasi hawhala ki tau whakataki, pe mo te whakalotoa o te whielue mea furi. Malo kasoa ngari si tu lagi pe tanga we. Si mau te pongongi pe mo te whakataki fe ai pe ki tō utuanga ani e ke au mai ke whakakato aki e te ngawe. Te simasi e ke kau ke ana tō tufunga lea o uvea nei. Ko te uta ofi mauhinga te simasi e ke puke mai te utau ngā ue. Tufunga lea ai au koe. E au fu mauhinga whau i e te kupu ko tufunga lea. Ona hiri whaki mai ki au. E mahino ki au te kupu ko tufunga ko e tahi kua mauhone whaahinga whaiva i te whaahinga au e kua whakatuha ki ai. Au i pe muri te tufunga lea, te uhinga tufunga lea, te uhinga fia, te uhinga manako, uhinga fia whai, fia taofi, fia puke puke. Anga ofi pe mua te simasi o ke whakamatara no mai pe, ia te uhinga o whaahinga tohi tāna ki lea ne ke kau ki tōna whau. E whaingata te taranoa ki ni tohi, mai tōna uhinga ne he ki i taku manatua aku, i te mea ni. Ne he ki whakamoa ni whakapule anga whoki he tohi ne mo tō ngāwe. Ka ne au kau i te ngāwe e ne whai mo Moise Fori, whawhine whai lea ai mai whalani. Pa ne mo tō turika ki a te karamea pe ko te tohi le kula o te lea whaka uvea, ua lava te lea whakawhutuna ia. Pe ne mo le kaku. Ne whiwhi lewa i a te kau ngāwe. Ne whiwhi te u kupu pe. Pe ai te taku paralau ki te whaahi aia. E tonu kau paralau atu ki tōna kamata mai. Ne kamata pe ia te ngāwe a te whawhine, ko scientifique ia. Pe ne i tākou mana toko tahi. Ne le leanga pe te tuku te whawhine ka ngāwe toko tahi. Ana ia te kumi ha i tokoni. Kena tau whainga he tohi ke lava ua nei. I tōna uhinga scientifique. Pe i te utemi ai ni te simasi e kua whara ke whakaonga i e te tohi aia. Longola tōna hei ki whakamoa ni whakapureanga. Ka e au tui pau, kua osi whora whakaonga ia nā tau ai ngā we. Te kau whai ako o te uwhare ako whakapureanga, whi ai pe ki te uwhare ako malalo. E teka te temi mo tōna taia ke mo ona kupu whoou, o hamai e pe i te koroa ia o te lea uvea nei. Ai ni kua karanga i e whuki ke whakatū ia he whare maru i anga o te lea whakauvea mo whakawhutuna. O kako mai ki te ahone e tāwhelongo ia i te simasi. Kua whewhea i te manatu aia. Kuia ko te akademi e whakatū nei ki whaitana tau whono i te ahau o whurumāwaru o te mahina ni. Ke paralau ai ki te kumi o te directeur, tangata ai a takitaki i te ngāu furi o te akademi e whera ke whai, ke kamata aki mo hoko atu mo whakahoko o te ngāu ai i te whurumāwaru. Ka au tui ko te konga ngāu e kua tukupau he kua whakamoa ni whakikei a te pureanga. Ki te mamawhai au te o ngā ue, kei toi ke kakumai, kakua nofo furi ai e te manatu whakapolitike, nofo ai mo mātou ai e hoha tā whito ke whakatui e te konga ai, toi toko ni mai ki ai mo Karetonia, o whai ai pe ki te hai furi o uga nei, tā whito i e te nofo whakawhare ako, he kua mahino pe, e tonu ki ai whaahinga lea mai orunga. Te kupu ai e tuha, wheaunga, pea mo te lele a te temi, mo te tau nofo, ke whakaaonga. E amuseang pele wa te simasi ke vavai mai pe hau ia mao mahino, o hinga pe mo te kupusinga lea ai ni, ko wakafoha, ko te ia tau mao ki ai. Ko te kupu e mao ia tohi kupu a pataio, ko pe tohi ne au mai. Wakafoha he lau e pataio, ko te whoiporo. Ko te whoiporo, ko te kupu whaia fioronk, i te whakawharani e na au mai e tona kupu whakaparangi, pe ko te whao. Ko e tona whahinga ki a uia e manako ki te lea mo fia kumia te atamaio aku kui ki he kupu whaia. Ko te waka i e tona uhinga, ko te whoha i e tona uhinga, ko te whahia ia e au fia tu ai. E mahino ke a koe, ko te waka ke he tona uhinga ni, ko te mea ngā ua tātou mo kumu mauri. Pe toi whakatu e pātai on te waka, ko te nawhaanga tiaporo. Na whakaanga te kupu ko tiaporo.
au hanga ia mo le fa ko te waka ki au tona uhinga uruaki ko te puha mate pe ka paula ne ai te apologia mo fetong e tanga da mate uhia ko te lotu katolika i ana hau ka ko te ufa henga kupu ia ka to potong e don fa mauri pe ko tatou pe ko te ufa na o mai o ako ko te ufa henga kupu ia e na fakatapi ki te to kupu singalea ki te historia te tau hilotu pe mo te historia o tatou. Mo o whakauselewa o te whelongo i tisimasi na i e pe hau whakaamu ki te tauhi o te lea uwea nei ki te taitupu ke muri mai. Ko te konga ai ki au amana ki lele ai he kei tuu ia te lea whakauwea mo te lea whakawhutuna ko te u lea palalau, langue de communication. E te mi ai kei mauri ai te u lea i te aruanga aia, pa mauri ai te hawhuri. Ko te whakawharani, ai tau whainga i ke lea de communication i te whareako, mo te tau api. Ka paulai, lava te whakawharani ki whaia, i mea lele, ko taku moi misi kua hoko ia. Au amana ki au ki a tātou whanau, ke poto i te ule hawhuri, ka kua te poto i te lea whakawhatuna, au ui ko te mea lele, ko te koloa, ke tauhi, pēu whao ngai. Iyo. Ngā tahi e te whakatahi palalau pa mō tisimasi a wharakainga. Ko te whakamatala ki a tatou lea whakawhenua i ke toe atu o na whakamatala maarie, e hoki tōtou whakatahi whenei ki a aho ka hoko mai e moto o whātu.